Ансамбль Таврия, büyük alkışlar, hürmetli dostlar. Сайгылы достар, қаршылаңыз. Бұл байрақ күні 2019 адлы байрам концертінің алып барыжылары Эльвина Меметова ве Али Акчурин. Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun сайғылы мұсафірлер, жан үректен сізні бұл мейданда қаршылаймыз, селамлаймыз ve elbette bizim teleseyircilerimiz. Hoş geldiniz сайғылы достар. Селям алейкум, мерабаны сурметли достлар. Приветствуем всех гостей, а также наших уважаемых телезрителей. Мы рады, что сегодняшний праздничный вечер встречаем вместе с вами. Elbette, hürmetli dostlar, yıllar devamında bir devletinin, bir halkının ve bir milletinin öz timsalleri, simvolikası var edi ve onlardan birisi en mühimi bayrak. Elbette, bugün biz hepimiz bu güzel merasimde toplanamız ve hepimiz beraberlikte bayramını kayıt edecekmiz. Çünkü bu bayrak, Kırım Tatar bayrağı bizim halkımızın timsali yıllar devamında sayılmakta ve Kene bu akşam devamında biz onun tarihinin daha bir kere tanış olacağımız ve şimdi endi көреміз bizge aman автопробегте iştirak etken vatandaşlarımız da koşula hatırlatamız. O bugün saat 3'te başlanған еді. Hoş geldiniz bizim konsertimizge. Более 300 автомобилей сегодня проехали от Белой скалы Аккая по трассе Таврида до Симферополя к нам в парк Гагарина. Давайте громче, чтобы они услышали, поприветствуем всех участников автопробега 2019. Машалла епіңізге. Elbette, can yürekten bizim oyun takımlarımızga da öz teşekkürlerimizni bildiреміз. Olar hepsi şimdi bizge güzel bir flashmobni, güzel bir oyunu bağışladılar. Haydarma ansambli, Kırım ansambli, Tavriya ansambli. Hepsi beraberlikte bu meydanda oynadılar. Olarga da büyük alkışlarını bağışlayınız, hürmetli dostlar. Наш крымско-татарский флаг, голубой фон с золотой тамгой – это символ крымско-татарской нации. Впервые флаг был принят Национальным съездом крымских татар Курултай в 1917 году. Ve tamam şimdi bayrağının tarihinin biraz tanış olmağa teklif ettiğimiz bizim kısa bir levhamız hazırlanıldı. Kelimiz beraberlikte onu seyreteyik. как цвет неба.
Желтая тамга, как солнце, которое освещает нам дорогу и согревает наши сердца. Согласитесь, наш флаг особенно красив, правда ведь? Слышишь, что правда? Друзья, мы с удовольствием, с нетерпением начинаем наш праздничный концерт, посвященный Дню крымско-татарского флага. Elbette, hurmatli do'stlar, bu akşam davomida bu bog'chada bir quest tashkil oluna, o da bizim tariximiz bilan bog'liq, madaniyatimiz bilan bir cho'qda meroqli mavzularni bu quest ochiqlajaq ve agarda siz endi o'z taqimlaringizni to'pladingiz, buyuringiz bu sananing yanında endi o'g'lonlar, qizlar, beklilar sizni o'z taqimlaringizni yazdiringiz ve questda ishtirok etmege boshlangiz, hurmatli do'stlar. Agarda siz da taqimingizni qurmadingiz, tamam, şimdi 5 kishi tapmaga imkoniniz bor ve beraberlikda bu questda ishtirok eta bilasiz. Кроме зажигательных танцев и песен, мы сегодня организовали квест. Это игра, которая определяет знания про крымско-татарскую историю, про крымско-татарскую культуру. На протяжении нескольких недель мы набирали группы для участия в квесте, но есть хорошая новость. У вас еще есть возможность присоединиться к нашему квесту. Подходите к стойке регистрации, принимайте участие. Это будет очень увлекательно и интересно. Ну и, конечно же, в конце вас будут ждать приятные призы. Elbette, bu sürprizler için görüşmege mümkün. Hurmatli do'stlar, akşam konsertimiz endi boshlana ve bu sanaga birçok artistlerimiz chiqajaqlar. Ular endi ashiqalar ve birinchi taqimni endi qarshilamaga taklif etem. Alqishlar ile qarshilaymiz Kemani ansambli Selsibil. Bu sanada buyurunuz.
Сельсибиль Кемани ансамблі бедері бері. Зарима Базировна Алиева, Қырымда нам қазанған тәсіл işçisi çok sağ olunuz. Урметli dostlar, gerçekten de bu güzel konsertimiz endi başlandı ve tempni joymayıq. Aslında Elvina sağan sual olacak. Men bilesem sen rahatlık günlerini evde geçirmege pek sevesin. Öz yakınlarınla beraberlikte vakitini geçirmek. Çünkü bilem ki bu pek birleştire, bu pek yaxşı bir muhit, Kur'anta muhiti her vakit faydalı ola. Да, Ли, ты прав, абсолютно верно, но я знаю, что также очень хорошо сближает. Это вот такие национальные праздники, национальные мероприятия. И нам сегодня с Али очень радостно и приятно проводить День крымско-татарского флага вместе с нашими соотечественниками. Разумеется, в этот замечательный солнечный вечер, солнечный вечер говорю, потому что в Крыму темно, наступает летом, поздновато, так что сегодня мы с вами будем гулять где-то до 9 часов, да? Сабахаджи. Ну, это уже по желанию, мне кажется. Да, в такую хорошую солнечную погоду мы вам желаем, чтобы ваше настроение не отставало, чтобы на душе тоже светило солнце. Желаем всего самого прекрасного, самого приятного и, конечно же, позитивного. Разумеется, ни один праздник не обходится без теплых поздравлений от наших многоуважаемых гостей, которых мы спешим пригласить на сцену. Друзья, встречайте муфти Крыма и города Севастополь Хаджи Мирали Аблаев. Алкышлар ile karşılayımız. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур Абдураманов. Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров. Член Совета крымско-татарского народа при главе Республики Крым Лимара Селендили. Глава президиума межрегионального общественного движения Хырым Февзи Кубединов. Давайте громче поприветствуем наших многоуважаемых гостей. Elbette saygılı misafirlerimiz, buyurunuz sizge söz. Enevile elbette Kırım Müslümanları muftisine söz verecekmiz. Mikrofonumuz var, endi hazır, buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim ve burada bulunan bütün misafirlerimize hepsinize hoş geldiniz diyeyim. Bugünkü bu milletin büyük bir bayrak bayramı senelerce alıp varılan ve geçirilen bugün de tekrar sizlere hayırlı mübarek olsun diyeyim. Hayırlı olsun demek manası bu. Çok güzel dinleyiniz. Her bayramın hayırlı olsun demesi her bir insanın ağzından bu kelime çıkması şart. Neden? Tek Kırım Tatar bayrağı bayramı günü değil. Çünkü her bir ana kendi evladını kapısından sabah ozgardığı vakit yaslasına, mektebine, işine her bir ana der ki Allah kolay getirsin. Yapan işiniz hayırlara vesile olsun. Eğer bunu söyleyecek dili dönmeyen ana varsa kendisini ana saymasın. Öğrensin. Mutlaka öğrensin. Ama bayrak bayramı bugün her bir milletin bizim bayramımız nasıl kıymetliyse her bir milletin bayrak bayramı öyle bir kıymetlidir. Ama bizler hepimiz bir gemide, bir denizin ortasında bir gemide yaldayan gibi bir Kırım yarımadasında yaşayıp. Onlar kim? Yüzlerce dinde olanlar, yüzlerce dilde konuşanlardır. Onlar hepimiz biz bugün komşu, dost, alışveriş yapan bir dostlarımızdır ve komşularımızdır. Onun için her bir bayram bu millet
buradaki yaşayan insanlar için hayırlara vesile olsun. Amin. Eğer bizler kendimizi nasıl sevsek, kendimizin dinimize nasıl öğrensek, nasıl bilsek, nasıl hürmet etsek, saysak, bilsek, ben size söyleyeyim ki başka gayrı bir insanların dinini de dilini de öyle bir sevecekler. Onlar da öyle. O insanlar da gayrimüslimler de aynıdır. Çünkü sizleri yaratan herkesi yaratmıştır bu dünyada. Tek bizi yaratan tek biz değiliz. Onları yaratan da bizi yaratmıştır. Biz onları severik, yaratanın ötüründen. Bunu unutmayınız. Aziz kardeşlerim, bu bayrağı bayrak yapan kimdir bilirsiniz değil mi? Sizler, millettir, insanlardır. O bayrağı götürüp de aydan aya ya yılda bir kere sallayıp gezmeden vatanperver, vatansever, insaniyeti seven, insaniyete hizmet degen kelime olmaz. Bayrağını seven insan, bu millet birbirini sevecek, ondan sonra bayrağını sevmiş olacaktır. Ama birbirini sevmeden ben bayrağımı seveyim demek o masaldır. O siyasettir. O kapıdan çıkıncaya kadar ögüttür. Bunu unutmayınız. Onun için bayrağımızı sevmemiz için, bu bayrak burada dalgalanması için bizler birbirimizi seveceğiz. Bizler o bayrağı her türlü kirli siyasette kullanmayacağız. O bayrağı bugün millet 8'e bölünüp de hepsi Kırım Tatar bayrağını götürüp çıkıp da men vatanım için, men dinim için, men milletim için derse bu yalandır. Olmaz. Millet tek vücut gibi olacak. Dininde, sözünde, işinde, yürüyüşünde, kültüründe, urf adetinde, her şeyinde tek vücut gibi olacak. O zaman elbette ki o bayrak bizimdir diye göğsümüzü vurmak mümkündür. Ama hiçbir zaman unutmayınız. Hiç. Bu bayrağın, Kırım Tatar bayrağın burada dalgalanması için orada Balaban bayrak var. Değil mi? Büyük devletin bayrağı. O bayrağın yanında Kırım Tatar bayrağı dalgalanması için nedir? Atalarımızın bir sözü var. Atalarımız der ki, seveceğim sevmediğimi, sevdiğimin hatırı için. Bunu unutmayınız. Hiçbir zaman ölünceye kadar, torununuz torunlarına kadar unutmayınız. Seveceğim sevmediğimi, sevdiğimin hatırı için. Elbette ki. Ben, Osman benim dostum, çok güzel dostumdur. Misal getireyim size. Ama Mehmet bana hep zaman zarar getiren düşman gibidir. Ama Mehmet Osman'ın dostu. Ne yapmam gerek? Dostumun hatırı için o düşmanı da seveyim. Şimdi burada ben sizlere misal olarak söyleyeyim. Anlanız diye. Belki de siz Tatarca da anlamaydırsınız ama affedersiniz. Ama anlamak mecbursunuz. Anlamayanlar mutlak anlamak gerekler. Çünkü ben ana dilimde konuşuyorum. Ana dilimde konuşmam mecburum. Saygılı, sevgili vatandaşlarım, bunu çok yaxşı bilmemiz gerek. Eğer bizler Kırım Tatar halkının geleceği parlak olması için tek bir meselemiz nedir? Mesele dinimizde, dilimizde, kültürümüzde, urf adetimizde, her şeyimizde tek olmamız. Ama bugün nasıl uğraşıyorlar bu milleti parça parça bölmek için? Nasıl uğraşıyorlar? Ama maalesef kimse umudunu kessin. Demesin ki bu milleti bitiririk. Bu milleti parçalarık. Bunları birbirine düşürürük. Hayır. Ne dinde, ne kültürde, ne dilde, ne de urf adetimizde bizi bölmeye kimse uğraşmasın.
dinimizden kaç parçaya böldüler? 20 sene. Uğraşıyorlar 20 sene. Kırım'a geldiğimizden beri. Ama ne oldu? Ne oldu? 20 senenin arifesinde Allah hep şeyi ortaya çıkardı. Hepsini açtı. Bugün şükürler olsun binlerce. Bugünkü devlet bizlere, sizlere, hepimize 5 vakit ezan okunmakta, camiler çalışmakta, medreseler çalışmakta, mekteplerimiz, yasalarımız çalışmakta. Binlerce hamd olsun. Ama unutmanız, nankörlük yapmayık. Nankörlük demek, görüp de görmemezlikten gelmeniz. Bu millet şükürler ederse, şükürler olsun. Her şeyimiz var. Yok diyen şeyimiz yok değil. Her şeyimiz var. Ama tek bir sabır, şükür, Allah'a itaat etmek boynumuzun borcu. Allah'ınıza, peygamberinize itaat ettiniz. Kendinizin içinizden, kendiniz seçtiğiniz insana da tabi olunuz diye. Allah bizlere. Bunu unutmanız. Bugün insanlar her vakit hepsi ister. Milyon insan hepsinin fikri, isteği bambaşka olur. Çünkü nefis var. Başı başkanın akıllı başka. Herkes kendine göre ister. Ama bu yanlıştır. Ama bizim isteğimiz. Çünkü bizi yaratan bizden daha yakşı bilir. Bizim istediklerimiz ne olduğunu, hayır mı, şer mi, haram mı, helal mı? Onları da bize öğrenmek için bir sıra kurallar koymuştur önümüze. Aziz kardeşlerim, benim tek sizlere dua etmem ve bütün Kırım'da yaşayan insanlarımıza duamız budur. Allah bizleri birlikten ayırmasın. Analarımız, babalarımız, sağ olanlar, kadınlarımız, kızlarımız ve bütün hanımefendilerimiz her zaman sevinç ve kıvanç içinde olsunlar. Ailelerimize bereket, bolluk, muhabbet, Allah bizleri bundan ayırmasın. Ama her vakit bunu biliniz ki komşunuza iki isteniz, kendinize bir isteniz. Komşunuza bir isteyip de kendinize iki isterseniz Allah bunu vermez. Bunu yakşı biliniz. Onun için Allah komşuma iki versin, bana bir versin. Bana bu yeter. Neden? Ama seviniz ki komşum zengin olsun, bana sorup gelmesin. İşte bu, manası budur. Ya Allah hepinize hayırlı mübarek olsun bu bayram. Bu bayramlar gelecek bütün milletimize, bütün insaniyete vesile olsun ki birlik beraberlikçe yaşamak, torunlarımızı, ballarımızı okutmak, onların ferasını görmek hepinize Allah nasip eylesin. Hayırlı bayramlar. Sağ olunuz, var olunuz. Слово предоставляется председателю Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленуру Абдураманову. Селям алейкум, урметлі вендадашлар, сайғалы Қырым миллетім, Қырым татар милли байрақ күні хайырлы олсын сізге. Сегодня один из главных символов крымсатарского народа свободно, как говорится, развивается над республикой. Сегодня был масштабный, впервые очень большой, проведен около 300 автомобилей. Сегодня проходило от скалы Аккая, Белогорской и до Симферополя, до парка Гагарина был проведен масштабный автопробег. Сегодня нету ни одной предпосылки говорить о том, что крымский татарский народ и все традиции, которые есть у этого замечательного народа, что-то ему препятствует или что-то не дает ему развиваться. Сегодня совместная работа с руководителями нашей республики во главе Сергея Валерьевича Аксенова, нашим муфтием, уважаемым Эмире Эфенди, Русланом Исмаиловичем Бальбеком, Советом крымских татар при главе двигаются основные наши законодательные инициативы, двигаются наши главные принципы для того, чтобы народ развивался, а будущее поколение максимально
прививалось к этим традициям и дальше несло в будущее развитие нашего крымско-татарского народа. Мы со своей стороны также активно проводим работу, ту, которая ставится нам правительством Российской Федерации, да и в целом правительством республики. И от имени всего правительства и Сергея Валерьевича Аксенова я также хотел поздравить всех с этим прекрасным днем и уверен в том, что наш народ обречен только на успех и на будущее развитие только в единстве. Саунс. Слово предоставляется члену Совета крымско-татарского народа при главе Республики Крым Лимаре Селиндели. Сайхлы жемат, селям алейкум. Бүгін сізні мұнда көрмеге пек мемнуным, чүнки авасы güzel. Яз күні бізді өз ветанымызда Крым-татар милли байрақ күніні кечіреміз. Алла епімізге күч-қувет берсін. Бір берабер олайық, бірлікте олайық, башқаларға бақмайық, бір-бірініздің көңілін көтерейік. Пек güzel күнде өз ватанымызда миллеттің темсіллерін сақламаға, хор чаламаға Алла бізге күч берсін. Байрақ далғаланмаса, тіл яңғырамаса, миллеттің не изі қалыр бұл ватанда. Не güzel, бүгін көк тамавы, янымызда адалет алтын тамғасы да бар. Демек, бүтін күч біздің тарафымызда. Демек, біздің қанатларымыз ватаны қорчалай. Не güzel сіз бүгін барсыныз. Не güzel бераберліктеміз. Бүгін Крым-татар аваларын dinleyecekmiz. Бүгін берабер шенлі olacakмыз. Алла епінізге бұл байрамны мүбарек етсін. Ve her zaman şenli күнде toplanmağa Allah nasip etsin. Hayırlı olsun. Слово предоставляется главе президиума межрегионального общественного движения Крым Февзику Бединову. Selamü aleyküm sayın hürmetli vatandaşlarım. Birinciden Can-ülket hepsilerin sizni hayırlayım. Bu bayrak günden hepinizge çok sağ ol aytmak isteyeyim. Bugün bizden beraber, biz sizden beraber bu günü kaydetemiz. Men da serdi aytmağa yaş bizning balalarımızga 300 arabadan bugün hepsi Kırım boyunca gösterdiler. Bizning Kırım bayrağı bugün günü. Ularga çok teşekkür etmek isteyeyim. Kim iştirak etti, kim bu bizge bu günü bayram yapmak iştirak ettiler. Hepsine sağ ol etmek isteyeyim. Sizge de hepinizge çok sağ olun. Var olun, sağ olun. Büyük alkışlar, çok sağ olunuz. Ve elbette, hürmetli dostlar, alkışlar ile bizim hürmetli misafirlerimizni ozgaramız. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Мы присоединяемся ко всем теплым словам и пожеланиям. И сейчас на эту сцену хотим пригласить ансамбль, который спешит поздравить всех с Днем крымско-татарского флага и поделиться своей энергией. Друзья, встречайте всеми любимый крымско-татарский фольклорный ансамбль «Крым». Крым ансамблі қаршылаймыз. Ümitim sana bağladım, iftiharım benim bayrağım. Koderin dostlar, o yetmesin, onun ile bağlı hayatım. Damgalı bayrak, mukaddes bayrak.
Buyuk alkışlar Kırım ansamblü. Sayılı dostlar, Kırım ansamblü Bediri Berıq, Ukraynada ve Tatarstanda nam kazanған sanat erbabı Server Kakura. Kenede buyuk alkışlar. Гордость и одновременно радость берет за то, что у крымских татар уже более века есть свой крымско-татарский флаг, свой национальный символ. Хорошо, что и вместе с этим развивается культура крымских татар. Каждый коллектив, каждый артист, который выступает на этой сцене, он передает свое уважение и любовь к родине. Давайте же сейчас посмотрим, что нам покажет и о чем расскажет народный крымско-татарский ансамбль песни и танца «Мевзу». Встречайте! Mevzu ansamblü buyurunuz. Canım oynayık, eğleneyik ahah. Haydi canım oynayık, eğleneyik ahah. Bu dünyaya bir geldik, şegleneyik ahah. Bu dünyaya bir geldik, şegleneyik ahah. Beş gün bolgan dünyada kırk eteyik ahah. Beş gün bolgan dünyada kırk eteyik ahah. Oynayık, kuleyik, zep eteyik ahah. Oynayık, kuleyik, zep eteyik ahah. Alkışlar Mevzu ansamblü ve devam etemiz. Hürmetli dostlar, daha bir güzel oyun bakşışı Mevzu ansamblünden biz için, sizler için yankıray.
Alkışlar Mevzu ansambülü çok sağ olunuz. Урметli достар, қадырлатамыз, квестіміз девам етеді. Тамам шымды енді 7-ге қадар тақым топланды. Егерде сіз да ниетлісіңіз, бұйырыңыз дабыр тақым анда қошыла біле. Друзья, не забываем про наш сегодняшний квест, принимаем участие, ведь вы, когда зарегистрируетесь, вы поймете, что действительно игра очень интересная, и самое главное, она познавательная и полезная в первую очередь для вас. Асылында, урметлі достар, мен ойын номерларыны пек севем. Білмем, яда ойнамаға білмегенім үшін, яда огренмеге істегенім үшін. Олар мені әр вақыт айретте қалдыралар. Невбетекі тақым ақында не айта білесің, Эльвина? Их игра завораживает. Можно даже сказать, она переносит в какой-то другой воображаемый мир, где все прекрасно, где все волшебно, где, да, хочется петь, танцевать, веселиться. Но я думаю, эту атмосферу сегодня наш коллектив нам и подарит. Правда ведь? Ты это хотел сказать? Тамам бойле, айта жағыдым, Эльвина. Тамам шымды, урметлі достар, сіз енді көресіңіз. Олар азырлар, олар енді бұл санаға ашықалар. Қырым Мойындеслік ве Педагогика университетінің джаз-бенд тақымы қаршылаймыз. Встречайте!
джаз-бенд Кипу. Джаз-бенд Кипу. Руководитель Муэдинов Дилавер Меметович. Çok sağ olunuz. Это было зажигательно, согласитесь. Давайте еще раз поаплодируем нашему коллективу Jazz Band. Ну что, мы сегодня много говорили о нашем квесте, и сейчас пришло время его начинать. Мы даем старт нашему квесту. Игра началась! Oyunumuz başlandı. Quest'imizin startını episi eşitkенdir. Umut etем. Ama davır кере мүмкін olsa, Эльвина сенен beraberlikte bir-iki uç ve олардың quest'i başlanacak. Hürmetli dostlar, kelіңіз, оларға да alkışlayıq. 1, 2, 3, quest başlandı! История, национальная кухня, достопримечательности, крымско-татарские герои. На все это сейчас предстоит дать правильные ответы нашим участникам. Ну а я пока расскажу, какие же призы ожидают победителей. Итак, за первое место команду ждет уикенд в Ялте. Второе место – бесплатное посещение Ялтинского дельфинария. И третье место – ужин для всей команды в ресторане «Босфор». Бөлекі біз шейлер үшін, үрметлі достар, мен өзім көрешер едім. Ама разылық бермеділер. Не де олса, біздің іштіракшілерімізге енді ғалибені қазанмаға тілейміз. Бірінші олыңыз, ама қатырлатамыз, ғалибе қазанмақ қоқадар мұйымде келке. Тамам, іштірак етмек, өз білгілеріңізні тез кірмек. Концертіміз есе девам ете, үрметлі достар, ве бұл квестінің нәтижелеріні концерт девамында біз сізге сеслендірежекміз. Шымды есе біздің Milli Kırım Tatar Teatrımızın aktörleri, artistleri bu sanağa davet etili ve onlar bizge bir sanalaştırmanı hazırladılar. Alkışlar ile bizim Kırım Tatar Teatrımızın artistlerimizni karşılayımız, hürmetli dostlar. Встречайте громкими аплодисментами Крымско-татарский театр. Олян, тезде olsa еберсе мен Аллам ярабым, не тұтасын мен, не тұтасын. Аллам ярабым. Селям алейкум, жематым, селям алейкум. Vay, bağışlarsınız. Maskara olup kışırıp kırdım. Ya bermeylерде. Men de kalkıma koşulmağa isteyim cinabetler. Men de kalkımмен bayramını hayırlamak isteyim. Vay cemaat, білесіңіз ме? Сізлерге қосылайым деп зорнен келіп шықтым. Я bizim müdürimiz Ақас, қайда hazırlendin mağa dey. Я говорю, ya тоқтаңыз. Ya bugün bayrak bayramı өткеріле. Мен де қалқыма қосылмаға істейім. Қана қалшы іште, ішім çok dedi. Мына ерчікін спырт, мына ерчікін жыштыр, мына ерчікін сипа. Тоқтаңыз, я мен оңа не, қызметкерім жоқсам? Алла. Жоқ, білесіңіз ме? Бір дүлбер, ақыллы, Алланың құлы келіп, мені өзіне алса еді, бұл müdürімізден құтылыр едім. Eziyet müdürімізден. Я қана ойлы адам, қайдан оны тапарсың? Yaşa millet, yaşa vatan, yaşa millet, yaşa vatan, yaşa millet.
Vay. Tübi yarabım baksa. Ya bu da kim ekin? Yolla yoksa Allah duvamını eşitip istegimni yolladı mı yoksam? Tövbe yarabım tövbe mına buna mı? Bak. Dama şmar eti. Ah cinabet tokta leşizat gösteririm. Tokta cinabet. Tokta diyeyim tokta. Baba. Ah, Ay. aha. Git. Sana ne gerek sen kimsin ya? Tokta ya. Ana o Kırım Tatar bayrak günü bu yer çıktı geçe mi? Görmeysin mına halkımız topladı bayraklar ana. Asılıp dura bet mında. Ya sana onlardan ne ya? Hı? Sizde bir misafir olmak gerek. Misafirlerimiz var ya onlardan ne ya? Ozunda bir açılı ekensin. Vay Allah'ım, men açılı değilim. Sen kimsin? Evvela ayçı ozun kimsin? Baksa. Men Kırım Tatar Milli Tiyatrımızın namlı artistkası olam. Men ise yerinin halk artisti olam. Ay, baksa buna. O yerin degenin de ne ya? Odan ana o yer degenim. Ana o yerde. Tövbe yarabım tövbe. O galiba akılını aldırgan. Men delirgenim yok. Benim eç küçüğüm. Men sana eç küçük değilim. Vay, sen benim için eç küçüğüm. Ay baksa. Maralımsın. Ay baksa. Güzelimsin. Ay baksa bana. Maralımsın. Maralım. Beyim alsın şu hanımı tezlikle toy eylesin. Beyim alsın şu hanımı tezlikle toy eylesin. Ben de seni alarım, ben de ağa olurum. Ben de seni alarım, ben de ağa olurum. Paran var? Var. Paran var. Var. Paran olsa vararım. Ben bilirim gelirsen. Sen benim yerimsin. Şekerim balımsın. Ben vararım şu adamla kimdi para çok olur. Ben vararım şu adamla kimdi para çok olur. Parası onun çok olur. Derdi gamı yok olur. Parası onun çok olur. Derdi gamı yok olur. Paran var? Var. Paran var. Var. Paran olsa vararım. Ben bilirim gelirsen. Sen benim yerimsin. Şekerim balımsın. Beyim alsın şu hanımı tezlikle toy eylesin. Beyim alsın şu hanımı tezlikle toy eylesin. Ben de seni alarım, ben de ağa olurum. Sen de beni alarsın. Sen de ağa olursun. Paran var? Var. Baksa paran var. Var. Paran olsa vararım. Ben bilirim gelirsin. Sen benim yerimsin. Şekerim balımsın. Ay, baksa ya sen bunda ne için geldin ya? Ben sen için geldim. Vay baksa bana baksa. Ah sen yalancı. Ay. Olan maskara kalk o güne olma. Ne oldu? Bugün bayram.
Halkımızı, milletimizni hayırlamak gerek. Öyleyse Kırım Kırım Tatar Bayrak Günü hayırlı olsun. Sınlay taradam nam tarada tirididam. Yaşa bizim vatan, yaşa bizim millet. Baksa. Çok sağ olunuz, bizge de yol beriniz. Biraz ağır oldu. Büyük alkışlar, hürmetli dostlar. Наш крымско-татарский театр умеет удивлять и радовать новыми и оригинальными постановками. Некоторые из них, они вызывают восторг, от некоторых идут мурашки по коже, от других улыбка не сходит с уст. Ну а после некоторых спектаклей мы уходим домой и оставляем себе что-то на размышление. Философствуем, о чем-то думаем. И это здорово, когда есть такие постановки с большим глубоким смыслом. Elbette, hürmetli dostlar, men de o'z tarafımdan qo'shar edim. Agarda siz teatrga bormasangiz, teatr sizga keladi. Bu so'zning, bu jumlaning ikki ma'nosi bor, chunki gerçekten de teatr bugün bizga keldi, ama en muhimidir bizim artistlerimiz, teatr artistlerimiz çok yıl devamında çok çeşit türlü şehirlerge baralar ve sizler ile daha yakın olalar. Ama sizge daha bir kere hatırlatamız. Buyurunuz bizim milli teatrımızga, onların güzel sanalaştırmalarını seyir etiniz. Şimdi ise devam edecekmiz növbetdeki iştirakçımız, artistimiz bu sanaga davet etili. Karşılayımız Halisa Ablayeva.
Машаллах, Алиса Аблаева. Друзья, тарак-тамга, которая изображена на флаге, является родовым знаком правившей в Крыму династии Гиреев. Первым этот символ стал использовать не случайно основатель Крымского ханства Хаджи I Гирай. И именно с тех пор данный знак является символом ханской власти. Да, так гласит история, и, как говорится, с ней не поспоришь. Ну а сейчас мы уже готовы приглашать следующего артиста на нашу сцену. Встречайте, Абибе Тахтарова, Хырым-татарыммен! Қайдан қайтсаң, алтын сарайя чалаштай атсаң, ұмытма тек, қырым татарсың сен. Çok sağ olunuz. Абибе Тохтарова, достлар. Давайте поддержим нашу молодую, красивую исполнительницу. Какой у крымских татар флаг, как он выглядит, сегодня знают абсолютно все. Он часто встречается на различных аксессуарах, например, на таких как футболки, серьги у девушек, ручки, блокноты, маленькие флажки часто мы видим в машинах, а большие полотна предпочитают развешивать над домами. Красиво. И наш флаг, он действительно сегодня символизирует такое единство, мир и доброту.
А сейчас, мне кажется, пришло время красивой песни в знак поздравления с этим замечательным праздником. Потому я без лишних слов приглашаю на эту сцену одну из самых популярных молодых исполнительниц Крыма Разие Сейтаблаеву. Встречайте! Yaramı sardım benim, aklımı aldım benim, sana sevda kalbim benim. Yaramı sardım benim, aklımı aldım benim, sana sevda kalbim benim. Yanarım yanarım ben seni sevdim, yanarım yanarım senin yüreğin yanarım sevgimden. Yanarım yanarım ben seni sevdim, yanarım yanarım senin yüreğim yanarım sensiz ben. لا يلي كنت تملي لربك تدعي وتسلي، يا رب لي خلمي وصلي. لا يا غالي علينا ربي خليك لنا، يا غالي يا أغلى الناس. لا يا غالي علينا ربي خليك لنا، يا غالي يا أغلى الناس. يا لارا يا لارا حبيبة قلبي، يا لارا يا لارا حبيبة قلبي، يا لارا يا بنت الناس. يا لارا يا لارا يا حبيبتي، يا لارا يا لارا يا حبيبتي، يا تاج على الراس. يا لارا يا Yanarım yanarım ben seni sevdim, yanarım yanarım senin yüreğim yanarım sevgimden. Yanarım yanarım ben seni sevdim, yanarım yanarım senin yüreğim yanarım sensiz ben. Разие Сейтаблаева, büyük alkışlar, çok sağ olunuz. Али, подожди, мне кажется, или ты переоделся? Переоделся, да? Yok. Я не поняла, почему? А почему мне не предложил? Вообще-то девушки любят менять гардероб. Aslında Elvina bilirsin, konser alıp barmak bu официальная работа. Ama bununla beraberlikte de подработка var. А так можно было? Bilmeyim, mümkündür. Машалла, бахыныз, машалла, Али. Öyledir. Ama bak, men bu konsertte emde çalışam, em rahatlanam. Benim dostlarım keldi, biz onlarla beraberlikte mına şimdi sanaga çıkacakmız kısmet olsa. Друзья, значит. Aha. Они веселые? Evet. Интересные? Evet. Шумные? Evet. Yok. Olar şen, olar maşallah. Men onlarını çağırayım şimdi. Sen onlarını takdim edersin. Как думаете, будем звать друзей Али?
Ну, я вижу, публика тебя поддержала, только обещай контролировать, хорошо? Яхшы мен оларын текшірежем, бақажам мен оларын тербиележем. Яхшы мен кеттім чақырма. Ага, ну хорошо, а я тогда представлю, друзья. Сейчас будет очень интересно, очень весело, очень смешно. Встречайте, команда КВН Крымского инженерно-педагогического университета. Да ладно? Мен сізге ялан айтмажам. Мен сізге. Так, стоп. Селям алейкум. Менің севімлі тақымым. Энчик, Алимчик, Эдемчик, посудомойка. Вообще-то я Эльнара. Эльнарочка. Кстати, у тебя теперь только правая сторона лица рабочая. Почему? Я с левой всю тоналку стер. Ой, баллар. Че, будем знакомиться? Знакомьтесь, это Эдемчик. Алай болар кыш келет. Эдемчик единственный в нашей команде, кто может участвовать в шоу «Голос». Да, как в детском, так и во взрослом. Это Алимчик, и у него в паспорте... Это Алимчик. Давайте поаплодируем. Помидор. У Алимчика в паспорте фотография 9×12. Ну, я просто в 3×4 не возю, да? Это Энчик. Баран-бар. Энчик реалист. Да, я настолько реалист, что даже когда мизинцем об диван бьюсь, я ругаю не диван, а мизинец. Ну, малыш как бы первый в драку полез. А это Алишка. Ну, вы все его знаете, да, как бы. Алишка у нас такой... Остановитесь. Сколько можно уже? Эльнара, принеси, Эльнара, подай. Мне это все надоело. Теперь я здесь буду главная. Отрепетировала феминизм? Ну да. Встань обратно. Ребята, Байрах Куну, есть что-нибудь в тему праздника, что-нибудь крымско-татарское? Конечно, у нас есть классный номер. Итак, представьте, крымский татарин с очень маленьким словарным запасом. О, Алим! Ашадың? Чай içeceksin? Каве? Белги хаде? Так, остановитесь! Вы больные? О, кстати, о больных. Мы же придумали классную реформу для медицины. Внимание на экран. Все постоянно жалуются, что скорая очень долго едет. И мы придумали крутое приложение «Ап Скорая». Вот, смотрите, заказывайте машинку. Смотрите, вот заказывайте машинку, которая ближе всех к вам или дальше всех к вам. Вот та, которая вот дальше всех, едет 40 минут, а та, которая ближе всех, едет 20 минут. 40. Почему? Ну, потому что между вами и вот этой вот машинкой как раз та самая пробка, из-за которой все 40 минут и едут. Ага. Есть что-нибудь другое? Конечно, есть. Люди в больницах отказываются носить бахилы, потому что они не хотят быть однообразными. И поэтому мы придумали несколько вариантов бахил. Итак, обычные бахилы, спортивные и угилы. Да ну, это бред какой-то. Окей. Люди не хотят делать рентген, потому что жалуются на облучение. И вот решение. Кто это? Да любая бабка с любого подъезда. Она реально насквозь видит. В мире есть более серьезные проблемы, нужны более серьезные решения. Алишка, у нас есть такое. Значит, смотри. Илон Маск недавно запустил автомобиль в космос. И мы, крымские татары, не остановились на месте и пошли дальше. Мы запустили туда свою тему. Внимание на экран. Тантырная самса. Теперь еще и в тюбиках. Это очень классно, но может все-таки лучше к номерам? Да без проблем, только надо объявить. Хорошо, у меня вот тут список, давай посмотрим.
Сайгылы достлар, крымские татары готовы, крымско-татарские мужчины готовы удивлять своих возлюбленных в любой ситуации. Смотрим на следующую. Алло, Джану. Алло, Селям алейкум, как дела? хорошо. Ты дома? Дома. А ну-ка к окну подойди. Подошла. Посмотри, вон там, где моя шестерка стояла, лужи от масла нет. Куда уходит, не пойму. Сайгылы достлар, нам, честно говоря, очень приятно, когда вы нам аплодируете. Следующая ситуация произошла на улице. Понял, за что? Нет. Я парень Заремы. Какой Заремы? Зарема моя девушка, ну. Какая из Зарем твоя девушка? Сейчас, подожди. Алло, Зарема, какая ты? Ну, скажи свои 3 отличительные черты. Ага. Угу. Братан, тут так не разберешься, давай. Напоминание, если смешно, можно аплодировать. Следующую ситуацию мы объявлять не будем, вы сами все поймете. Ну все, сейчас ты мне все скажешь. Имя? Мне нужно имя. Имя не скажешь, я тебе вилку в ногу засуну. Имя? Имя, говорю, мне нужно имя. Имя не скажешь, я тебе руку сломаю. Имя? Руку? Ну все, ты меня достал, я этого не хотел. Имя? Алим, я... Фу, ну наконец-то, Алим. Девушка, заходите. Алим ве Эльнара, бүгін сіздің никах ақшамы, бір никахтен қарт олыңыз. Двигаемся далее. Очень, ну очень тупое ограбление. Всем стоять, сидеть, двигаться, танцевать, это ограбление! Руки подними. Делать то, что я скажу. Доставай тетрадь должников. Давай быстрее. Достал. Открывай. Открыл. Сейдасанов Энвер видишь? Вижу. Вычеркивай. Ну тут 2500. Вычеркивай, я тебе сказал. И Мамутова Алима тоже. Я сейчас полицию вызову. Давай без Мамутова, чё. Сайгылы достлар, а есть среди вас те молодые пары, которые вот только поженились или собираются пожениться? Можете поаплодировать? Вот, хорошо, хорошо. На самом деле знакомство с отцом девушки — это очень тяжелая ситуация, особенно если это уже в 3-й раз происходит. Баба, познакомься, это мой парень. Селям алейкум, Анвирага. Очень красивый свитер. Селям, дочь. Селям, баран. Как дома? Как вообще у вас дела происходят? Ты сделал то, что я тебя просил? Ну, просто понимаете? Я тебе говорю, ты сделал то, что я тебя просил? Да, сделал. Сейчас посмотрим. Вот, ну вот же. Жена, иди посмотри, а ты говоришь, хуже меня никто не танцует, а? Я прям вижу, как мы с ним вдвоем на лемку выходим. Ай, красавчик! Ни для кого не секрет, что в Крыму дороги не очень. Но недавно открыли трассу Таврида, и ненасытившиеся хорошими дорогами крымчане пришли на новенькую трассу.
Тепленькая еще. Да. Слышь, я чувствую, как у меня радикулит проходит. Вот, братан, а ты говорил, поехали в Евпаторию на грязевые ванны, да, Таврида? Ты в курсе, что здесь 250 миллиардов рублей закопано? Да ну! Че, прям тут, да? Не, по всей дороге. О, прикольно, да? Ты что делаешь? Ну, соточку на сладкую вату отбить хочу, да? Каждый крымско-татарский отец что-то должен оставить своему сыну. Но бывают и такие отцы. Ну все, Ильнара, пора. Но он же еще совсем маленький. Нормально он? Нормально, Эдем, сынок, иди сюда. Эдем, настало время передать тебе реликвию нашей семьи. Ты готов? Ну да. Точно? Точно. Смотри, Балам, скоро это все станет твоим. Сынок, эта стройка досталась мне от моего отца. А ему от его отца. Ему от его отца. А тот выиграл ее в Инстаграме на репостах. Баба, а что это за красивое достроенное двухэтажное здание вон там? О, сынок, это дом несчастного Усмана. Почему несчастного? Ну, потому что у него окна выходят на дом счастливого тебя. Баба, почему у нас нет забора? Запомни, сынок, к дому, у которого нет забора, всегда можно что-то пристроить. И самое главное, запомни, не торопись. Делай все постепенно. Сначала сделай первую комнату, затем вторую комнату, затем третью, затем четвертую. И когда ты достроишь самую последнюю комнату, настанет время делать ремонт в первой комнате. Это и есть формула бесконечности. Сайгылы достлар, у нас горе в крымско-татарской семье. Сын признался, что он вегетарианец. Как вегетарианец? Как не ешь мясо? Все, мать, все. Туши мангал. Выбрасывай холодильник, отпускай баранов. Наш сын не ест мясо. Ну а что тут такого, что не люблю я мясо? А что ты любишь? Я люблю овощи, фрукты, траву в конце концов. И что, теперь мясо не ешь, что ли? Ай-яй-яй. Что-то сердце кольнуло. Жена, накапай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что это? Маринад. А, вкусный. Дед – мясник. Братишка – мясник. Вот. Мать вот – мясник. Но если у нас фамилия мясник, я ж не собираюсь фамилию-то менять, ну. В кого ты вообще такой пошел, а? Селям алейкум, соседи. Есть брокколи и корнишоны? Я просто там мясо мариную. Хочу, чтобы еще мягче стало. Чтоб прям во рту таяло. Вот, смотри, семья как семья. Кстати, как семья? Нормально. Жена там сейчас суп из шашлыка делает. Я лаваш в люля заворачиваю. Вечером, кстати, будет компот из свежевыжатого. Мясо, я надеюсь? Конечно, мясо. Из чего еще? Тоже странные вопросы задаешь. Что за семья такая? Кстати, накапай мне, пожалуйста, быстренько. Накапай. Вот. Маринад, да? Конечно. Саул. Вот ты смотри, ты сегодня мясо не ешь, а завтра что, сигарет на Айкос перейдешь? Нет, баба, я что, на дебила похож? Ну. Она, баба, селям алейкум, я дома. Вот, одна надежда на братишку. Я, кстати, вам признаться хочу. У меня девушка появилась. А как зовут? Настя. Ну, мясо хоть ест? Конечно, ест, тоже О, спросишь. ну все, хорошо. Ну и в завершении, сайгылы достлар.
Недавно в Симферополе открыли самую большую дорожную развязку. В мире? Дурак, что ли? В Крыму, конечно. Она, кстати, стала самой дорогой. В Крыму? Дурак, что ли? Сайгылы достлар, ровных дорог и, конечно же, байрақ күні. Хайырлы olsun, команда КВН Даладна. Çok sağ olunuz. Я думаю, еще раз стоит поаплодировать этим ребятам. Мне понравилось. Машалла. Бегендің демек. Бет. Да, çok нені бегендің? Эршей. Эршей. Оле olmaz, yok, bir şeyini kaydet. Самое главное, что я могу сказать, все постановки, они жизненные. Ну, ребята, вы прям как будто списываете действительно реальные события. Но больше всего мне понравилось про стройку. Это прям вот про крымских татар. Я думаю, больше ни про кого. Про Тавриду и про любую бабку у любого подъезда, которая как рентген. Как рентген, действительно, насквозь видит. Да. Келешектен де урметлі достар, пек мирақлы oldu. Бір güzel тәжірибе сіз үшін мындам иштирак етмеге. Бізде келечек сефер белкіде да парлақ, да күчлі, да шақалы, egленжелі olacak. Шымдылық ісе біз Невбетегі тақымларына давет етмеге істейміз. Енді дүлбер қызларымызны бұл санада көресіңіз. Эльвина, бұйыр бұл тақымны сен тақдим ет. Прекрасные девушки, красивые, которые исполнят замечательный номер. Друзья, Қаршылаймыз. хочу правильно назвать номер. И вообще хочу сказать про этот ансамбль. Он мне всегда нравится, всегда приятно, когда он выступает на концертах. Особенно приятно, что этот ансамбль сегодня на нашем концерте. Он с удовольствием поздравит вас с Днем крымско-татарского флага. Итак, друзья, встречайте ансамбль Авдет, руководитель Ава Азаматова, номер Хан Хазлары. Buyurunuz. Büyük alkışlar.
Büyük alkışlar Avdet ansambline. Devam edemiz, hürmetli dostlar. Nefbеттeki yercimiz hakkında men tek bir şeyini ayta bilem. O bir şeylerini araştıra, bir şeylerini aray. Aradım seni mi yoksa ya da onu mu? Şimdi her şeyini öğrenecekmiz. Mında öyle yazılgan. Aradım seni yeri. Karşılayımız büyük alkışlar ile. Bu sanada Leniye. Ne gece ne de bin bir sözle balaban şiirde sığılmadım. Dayandım o zaman doldum taştım. Yanıp da biti yazdım. Kara taşınıp kabatımla bolup özümden ağlay laf ederim. Yalnız lafka alışkan son özümden karışık olamadım. İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? Bir ihtimalın peşine takılıp mahvoldu haberin yok mu? Harcadım hepsini kalbimin artık ayrılık bu kadarmış ki şey mi? Ne günü ne gece ne de bin bir sözle balaban şiirde sığılmadım. Dayandım o zaman doldum taştım. Yanıp da biti yazdım. Kara taşınıp kabatımla bolup özümden ağlay laf ederim. Yalnız lafka alışkan son özümden karışık olamadım. İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? Bir ihtimalın peşine takılıp mahvoldu haberin yok mu? Harcadım hepsini kalbimin artık ayrılık bu kadarmış ki şey mi? İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? İzledim onu çok var mı yok mu? Benim kadar canı yanıken mi? Aradım kapalı evde de yoktur. Asabi geceleri geziyor mu? Leniye büyük alkışlar. Çok sağ ol. Men bilsem araganını taptı hürmetli dostlar. Biz ise devam etemiz. Kenede güzel bir takım bu meydanda, bu sanada küçük kızçıklarımız endi çıktılar. Olar hazırlar. Olar biraz belki de heyecanlanalar. Siz kol tutunuz bizim kızçıklarımızga, bizim oyuncularımızga. Çünkü tamam şimdi sanada Nefes ansambli Nazik Kızlar karşılayımız.
Alkışlar. Nefes ансамблі. Çok sağ olunuz. Келіңіз, да, çok. Давайте еще громче поддержим. Наши маленькие такие цветочки миленькие, машаллах. Вернемся к нашему флагу, к нашей тамге, к значению флага. Тамга, которая присутствует сегодня на нашем флаге, она произошла от династии Гиреев. Ее сегодня в оригинальном виде есть возможность лицезреть. Приезжайте в Бахчисарай, поднимайтесь на Чуфут-Кале, также заглядывайте в Ханский дворец, там очень много всего интересного, так что ждем вас в Бахчисарае, в первой столице Крымского ханства. Обязательно приезжайте туда как можно чаще и посещайте эти главные достопримечательности, которые полны истории. Керчектен де урметлі достар, біздің тамғамызны әрбір ерде көрмеге мүмкін. Бүгін есе Tamam, Қарасу базардан Ақмешітке девам еткен yolculuk bizim arabalarımızın üstünde bu bayrak көрінген еді ve elbette Қырымға келген әрбір insan bu bayrakны көрді. Мен білесем оларда бір суал пейді oldu. Nedir bu? Nasıl bu bayraklar? Neni олар білдірелер? Ve bugün олар evге келіп mutlaka meraklanacaklar. Ve bizim tarihimizden, bizim medeniyetimizden daha yakınca tanış olacaklar. Bizge daha ne gerek? Bizni herkes bilsin, bizni herkes көрсін, bizim bayrağımızны herkes nasıl renkler olğanını tanısın ve buna biz gururlanacağımız. Devam etemiz, hürmetli dostlar. Şimdi ise bizim növbetdeki icracımız, bütün akşam devamında biz oynayımız, yırlayımız ve növbetdeki icracımız Nuri Ayneci... Yok, toxtаңыз. Nuri ve onun icrasında Ayneci yeri яңғырacak. Alkışlar ile karşılayımız. Встречайте громкими аплодисментами Нури Ягьяев. Aynece, ay vay aynece, korsam canlanacak için. Ay vay aynece, 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 ay vay aynece, korsam canlanacak için. Ay vay aynece, ay vay aynece, ay vay aynece, 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 ay vay aynece, korsam canlanacak için. Nerede yüresin sen, nechun gelmeysin sen, neden gülmeysin sen, sevgimi atıp bilmeysen. Laf etmekten, iş günlerden sana gidem, saf niyetten, titre yürek ve bu biten. Laf etmekten, iş günlerden sana gidem, saf niyetten, titre yürek ve bu biten. Laf etmekten, saf niyetten. Ay vay aynece, 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 ay vay aynece, korsam canlanacak için. Ay vay aynece, 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 ay vay aynece, korsam canlanacak için. Ay vay aynece, ay vay aynece, ay vay aynece, 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 ay vay aynece, korsam canlanacak için. Erkun, sen
Сенеле бір мажара, айнеже Халда текаран, эркун Сенеле бір мажара, кетсен Юрегімді бір яра Культестілер әрмес ачылам Менден әрдайым кірсін ярыма Пешімден чықпам, өз башым перешам Насыл әтіп саным мен yolum nişan Laf etmekten İş günlerden sana gittim Saf niyetten Titre yürek ve bu beden Laf etmekten İş günlerden sana gittim Saf niyetten Titre yürek ve bu beden Ay vay aynece Ay vay aynece Görsem canlanacak için Ay vay aynece Ay vay aynece Görsem canlanacak için Ay vay aynece Ay vay aynece Ay vay aynece Aynece Ay vay aynece Görsem canlanacak için Ay vay aynece Aynece Ay vay aynece Görsem canlanacak için Ay vay aynece Aynece Ay vay aynece Görsem canlanacak için Nuri Егяев, büyük alkışlar. У Нури Ягьяева действительно зажигательный репертуар. Особенно понравился нашим малышкам, как мы видим. Танцевать Elbette. любим, да? Машалла. Пек гүзел. Балачықларға да алғышларыны бағышлаңыз, құрметті достар. Бұтын ақшам деванда ойнайлар, шеңленелер. Керчіктен де Нури Ягьяев біздің ерларымызға зиманеви бір ренклеріні қошмаға башлады. Ве умут етеміз ки келечекте да çok böyle yırlar яңғырачақ. Ве бұл санада bütün dünyada onun sesini de bilecekler ve Kırım Tatar yırları nasıl olğanı, zimаневи onun şeklini nasıl olğanı herkes tanıyacak. Юные артисты, которые сейчас выйдут на сцену, обязательно вам понравятся. В Центре современного искусства Art Vision можно заниматься танцами, вокалом, театром, акробатикой и не только. Они обладатели гран-при и победители международных фестивалей и конкурсов. Друзья, встречайте Центр искусств Art Vision «Возрождение».
Art Vision merkezi büyük alkışlar. Bu takım Kırım'ın en balaban takımlarından birisi. Çünkü anda şimdilik 800'den ziyade talebi öğrenmekte ve onların bediri beri aytkanına göre onlarda rahatlık aslında yok ve umut ettim ki yakın arada 1-2 saat yuklamağa imkanları da peyda olacak. Каждый народ считает свою культуру достоянием и гордостью. И Аллаха шкур нами сегодня в современном мире полноценно развивается крымско-татарский язык, культура, традиции и обычаи. Полноценно в этом помогает всеми любимый ансамбль песни и танца «Хайтарма», которому в этом году исполняется 80 лет. Elbette, Haytarma ansamblini can yürekten hayırlayımız. Onlar için alkışlarını da bağışlamağa mümkün, hürmetli dostlar. Haytarma ansamblinin yaşı en azı 100'ge yetsin, sonra da çok yıllar. 1000 yaşamız, hürmetli dostlar. Ve elbette, şimdi bu sanada anlağanınız gibi Haytarma ansambli karşılayımız. Haytarma ansambli karşılayımız. Büyük alkışlar Haytarma ansambli bediriberleri. Ukrayna'da ve Kırım'da nam kazangan sanat erbabı Elmira Hanım Nalbantova. Машаллах, с ансамблем Хайтарма мы на сегодня не прощаемся. У нас еще будет возможность насладиться их выступлением.
Наш концерт сегодня проходит в живописном парке Гагарина. К радости, к счастью, на сегодняшний момент, на сегодняшний день он облагораживается, становится красивее. Здесь становится приятнее проводить время, гулять, отдыхать с детьми. Есть красивое озеро, много площадок. Сегодня в честь концерта эта территория тоже облагоражена. Мы видим аниматоры. Вот там прям батутная площадка, где деткам очень весело. И здесь нашим деткам тоже весело. Немножечко разделились, кто-то здесь, кто-то там. Так что если ваши детки им вдруг заскучали, то можно их вот провести на нашу батутную площадку. Волшебный замок там написано, им будет очень интересно. Также на территории парка вы можете приобрести национальную символику, а также попробовать очень вкусный плов. Я уже слышала пару отзывов. Очень вкусно. Сен ашамаға келдің мында. С удовольствием бы. Яқшы, біраз сон олар. Урметті достар, аслында мен де біраз түшінгенім, өзімге бір кішік байрақ алмаға, оны да араба ішінде олсын. Әлбетте, бұны мұтлақа япачам, ама шымды дегіл біраз кечі, яғни концерт вақты біткенінен мен сон барып бір байрачы өзімге аларым. Шымдылық ісе, бұл санаға, урметті достар, ажайып бір тақымны дәвет етмеге істейм. Қырым татар ансамблі ве оның гүзелден гүзел серлевасы Қырым. Қаршылаймыз. Ансамбль Қырым.
более бөйік алқышлар беди реверлері Украинада ве Татарстанда нам қазанған санат эрбабы сервер Какура. Бөйік алқышлар, урметі достар. Біз ісе концертімізді девам етеміз, урметі достар, ве ең мұйымы бүгін бұл шайырге, бұл бақшаға, біздің пайтақтымызға Қырымның әрбір көшесінден ватандашларымыз келді. Чүнки бұл керчектен де мұйым. Біздің байрағымыз әрбір ерде олмасы, оны әркімсе көрмесі. Не қадар мұйым олғанын мен білмеймін. Сізге айтмаға да керек ме, сіз әршені өзіңіз пек яқшы білесіңіз. Чүнки бұл біздің халқымыздың бірлігінің тимсалі ве сіз менен разысыңызdır. Разысыңыз мы, урметті достар? Біздің байрағымыз, біздің халқымыздың тимсалі. Әлбетте. Девам етеміз ве дабыр тақым бұл мейданға чықачақ ве оларны айрыжа тақдим етмеге істейім. Дүлбер қызларымыз Қырым Mühendislik ве Педагогика университетінің студентлері Джан тақымы ве оларының ревері Қырымда нам қазанған артист Зера ханым Кенжикаева. Шымды есе қаршылаймыз. Ансамбль Джан. Менің ватаным Қырым.
Ансамбль Джан. Беди Ривера. Қырымда нам қазанған артист Зера ханым Кенжикаева. Танец – это жизнь. Так считал первый создатель и художественный руководитель народного ансамбля «Учансу» Али Алимов. Название тоже придумано не случайно. В переводе с крымско-татарского «Учансу» – это водопад. Цель и желание ансамбля – развиваться вечно, как водопад, который льется, не прекращая. Векерчиктінде урметлі достлар, Учансу тақымы инкишаф етмеге еп девам ете. Эр күні олар оселер да чоқ ве да чоқ. Шымдылік тақым біраз тек қызлардан ибареттір. Ама олар егетлерімізді де давет етелер. Бұйырыңыз бізім егетлеріміз. Егерде сіз ойыннен ой саятыңызды бақыламаға істесеңіз, Учансу тақымы сізні тамам ашық қапылар или қаршылачақ. Ве тамам шымды олар бұл санаға енді ашық қалар. Қаршылаймыз. Учансу тақымы. Бұйырыңыз. Учансу тақымы, бөйік-бөйік алғышлар, беди реберлері, Қырымда нам қазанған артист Зера ханым Кенжикаева, хореограф Амиде Белялова. Урметлі достлар, насылсыңыз әрші яқшымы? Ярамай жауап, дабыр кере тырышайық. Насылсыңыз достлар, әрші яқшымы? Кейфлеріңіз яқшымы? Аха, аңлашылды. Бұл да пек яқшы. Біз есе концертімізні девам етеміз. Ве, ербіршейіміз азыр қалибай. Вот принесли такую волшебную бумажечку с именами, с фамилиями. Передаю тебе, Али, будешь помогать.
Как мы уже сегодня неоднократно говорили, в парке проходил квест, организованный телеканалом «Милет». В квесте ребятам приходилось отвечать на вопросы, связанные с историей, с культурой крымских татар и, конечно же, с историей крымско-татарского флага. У нас уже известны результаты. Квест прошел увлекательно, интересно. Некоторые задания были легкими, над некоторыми пришлось подумать, а над некоторыми даже пофантазировать и креативничать. Ну, мы готовы объявлять победителей, приглашать их на сцену. Али, помогай. Кто же победил? Кто они? Демек, шымды урметлі достлар, біз огренірміз. Кім ғалебе қазанды, кім есе бұл бақча ішінде жойылды, ве шымды МЧС оларға ярдымға келелер, ве оларны бұл бақчада қыдыралар. Ве, үшінші ерден башлаймыз. Адет ұзре, үшінші ерде бізде... Çok sağ olunuz muzika için. Herkes heyecanlana. Üçüncü yerde hürmetli dostlar. Kelmeşekler takımı. Alkışlayımız. Muratov Seyit, Asanov Marlen, Asava Niyara, Ablazizova Zikiye, Halitova Leyla. Büyük alkışlar Kelmeşekler takımına. Олар келелер, бuyurunuz. Приглашаем победителей, занявших это место, к нам на сцену. Олар бізде bu akşam galiba pek yaxşı aşacaklar çünkü олар bir güzel restoranda, Bosfor restoranında, hürmetli dostlar, güzel aşını kazandılar. Devam etemiz. İkinci yer. Elbette, bakşışlar hürmetli dostlar. Büyük alkışlar. Подождите, не уходите. Кетмеңіз, қалыңыз. Ребята, занявшие третье место, получают у нас ужин в ресторане «Босфор». İkinci yerге geçemiz hürmetli dostlar. İkinci yerde Galibe takımı Kadırova Elvira, Aliyeva Linara, Mustafaeva Dilara ve Mustafaeva Sevilla. Kızlar buyurunuz. Kızlar takımı. Mına olar, koteriler, keleler. Karşılayımız, hürmetli dostlar. Elbette bu takımda, kızlar takımında yigit de var eкен. Ona da ayrı alkışlar hürmetli dostlar. Отдельные аплодисменты. Алима Февзи еще в этой команде. Не только девушки, один прекрасный мужчина сопровождал. Второе место у нас получает посещение дельфинария для всей команды. Давайте мы продемонстрируем. Сертификаты, они находятся вот в этом конверте. Чтобы было все честно, я достану и покажу. Вот наши сертификаты. В Ялтинском дельфинарии очень красиво, я там была. Так что я думаю, вы получите массу эмоций, познакомитесь с дельфинами и не только. Я вас поздравляю, хайырлы olsun. Хайырлы olsun, Жанректен хайырлаймыз. Эльвина, бірінші ер үшін күреш. Тоже занял первое место и получит отдых в Ялте. Hürmetli dostlar, bugün üçüncü yerde kelmeşekler. İkinci yerde adına bakmadan ama galibe ve onlar gerçekten de öz tarafından baksak galibeni kazandılar. Birinci yerde ise mında şimdi dramlarının sesi, barabanlı drop adeti üzere ve biz birinci yerini kazangan takımımızın serlevasını aytamız. Hürmetli dostlar. Aslında. Ну да, интрига. Білесіңіз, оле ола ки, біз ер вақыт айтамыз ки, байрамларда біз берабер олмақ керекміз. Байрамларда берабер ойнамақ, шеңленмек, ерламақ, бұл керчектен де мұйымдыр. Ве тамам, бүгін біз өз бераберлігімізні ве айны вақыт бірлігімізні тақдим еттік ве бірінші ерні бірлік тақымы қазана Жанректен алғышларымызды бағышлаймыз. Бірлік тақымы бұйырыңыз бұл санаға. Абсалямов Экрем, Харақады Мавиле, Ильясова Диляра, Усейнова Эдие, Усейнова Мурахас. Команда, занявшая первое место. Машаллах, хайырлы olsun. Мұнда да қызлар ве бір оғлан. Оларға алғышлар, hürmetli dostlar. Не ерде олар егіленecekler.
Ну, во-первых, все участники команд получают от телеканала «Милет» благодарности за участие в квесте. Я вновь пройду сюда. Давайте продемонстрируем всем наш подарочный сертификат, который находится у вас. Итак, первое место у нас отправляется на 2 дня в отдых в ресторан-гостиницу «Али-Баба». Давайте поаплодируем и пожелаем хорошего отдыха. Буюк алғышлар бізім ғалиплерімізге. Хайырлы olsun. Хайырлы olsun. Бірінші, екінші, үшінші ерлер. Дабыр керек. Келмешеклер тақымы үшінші ерде. Екінші ерде ғалибе тақымы ве бірлік. Бүгін бірлік қазанды үрметлі достар. Буюк алғышлар ве алғышларіле. Озғарамыз, çok sağ olыңыз. Ура! Еще раз мы поздравляем всех участников квеста, благодарим все команды, которые сегодня трудились, отвечали на вопросы, разгадывали загадки. Всех, кто зарегистрировался, всех, кто также победил, мы еще раз всем желаем как можно чаще приходить на наши концерты. Это, между прочим, наш не последний квест. Каждый раз мы будем стараться организовывать для вас различные интересные игры, квесты, конкурсы. Так что, друзья, обязательно регистрируйтесь, принимайте участие, знайте свою историю, знайте свою культуру, потому что за это еще можно получить ценные призы. Elbette, hürmetli dostlar, bizim bağlarımızda endi hayırlaylar. Maşallah sizge. Машалла. Biz ise devam etemiz. Dabır kere, bu В следующий sanada. раз будете радоваться так вы. Хисмет Elbette, olsa. siz. Men de gül, mağan gösterme. Çünkü men gelecek sefer kenede çalışacağım. Да. Hürmetli dostlar, bu ballar, bu yaşlar ise keçkinde buyuk bir işini geçirdiler ve rahatlanacaklar, olarga bu imkan bağışlanıla. Şimdilik ise bizim konsertimizin nefbetegi kısmı, biz endi tarif etkendik, bu takım da bir kere meydanga çıkacak ve biz olarını karşılayımız. Efsanevi Kırım Tatar oyun ve yer ansamblı Haytarma! Çolpan dolu aydınlatsın vatanımda yollarımdı şefkat ile dallar atsın bulbul öpüp yıllarımı doğan yeri bağlalıktan sefer yeri adım Kırım ana baban gece budur seven yeri небес тебя земля моя любви и счастья в жизни нет над Чатырдагом вижу я прекрасной родины рассвет. Это земля, отчий наш дом, о тебе с любовью поем. Родина мать, гордый наш Крым, на века тебя сохраним. Там тара тара та там тара тара та там тара тара та тара тара там тара тара та там тара тара та там тара тара та тара тара там тара тара та там тара тара та там тара тара та тара тара там тара тара та там тара тара та там тара тара та тара тара там hoppa balama hoppa balama maşallah hoppa balama maşallah çal haydarma uçuk marda davul zurna inlesin duş ortağı
Etsiz şeyin toy olur mu aytınız dostlar alay. Bu akşam yürüyen dostlar yarıştırayım alay. Etsiz şeyin toy olur mu aytınız dostlar alay. Bu akşam yürüyen dostlar yarıştırayım alay. Yarıştırayım alay. Etsiz şeyin toy olur mu aytınız dostlar alay. Bu akşam yürüyen dostlar yarıştırayım alay. Yarıştırayım alay. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama maşallah. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama maşallah. Çal kaytarma uçonlarını davul zurna illesin. Yumuşakta yaş olduğunu yanır ne bilmesin. Etsiz şeyin toy olur mu aytınız dostlar alay. Bu akşam yürüyen dostlar yarıştırayım alay. Etsiz şeyin toy olur mu aytınız dostlar alay. Bu akşam yürüyen dostlar yarıştırayım alay. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama maşallah. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama maşallah. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama maşallah. Hoppa balama hoppa balama hoppa balama kaytarma. Büyük alkışlar. Хайдарма ансамбль. Бедери берлері Украинада ve Қырымда нам қазанған санат эрбабы Эльмира ханым Налбантова. Çok sağ olunuz, ансамбль Хайтарма. Голубой фон, как знак неба, часто сопровождал тюркские народы. Знак же тамги толкуют по-разному. Кто-то говорит, что это сокол, который летит в небе. Другие же говорят, что это весы, символ равновесия и взаимопонимания. Кто-то даже предпочитает считать тамгу знаком как гребень. Но мы же сегодня можем также высказать свое мнение, что крымско-татарский флаг является символом возрождения и символом развития крымско-татарского народа. Пускай же наш флаг всегда возвышается над нашим общим домом, над Крымом, согревает сердца и радует глаз. Elbette, bir kabinette, bir arabada, bir iş masasında, bir telefonun ekranında. Elbette, çeşit türlü öyle ziyaretler, kezintilerden foto suretlerini yapkanda vakit bizim mavi renkli bayrağımız daim siz ile yanınızda olsun ve onu herkes korsun. Zeminin bir köşesinde herkes onu korsun ve bilsin. Herkes sorasın nedir bu? Nasıl bu bayrak? Neni bildirir? Kim onun sahibi? Ve siz gurur ile aytacaksınız. Bu Kırım Tatar bayrağı ve elbette bu en mühimidir. Ama tek hareketler değil de, daha doğrusu tek öyle fikirler değil de hareketler olmak gerek. Bu bayrak her daim bizim yanımızda olsun. Bizim yüreklerimizde olsun. Çok sağ olun за то, что сегодня вы разделили этот праздничный вечер, посвященный Дню крымско-татарского флага вместе с вами. Благодарим всех, кто пришел. Также рады, что наши телезрители оставались на протяжении нашего концерта вместе с нами. Мы предлагаем всегда собираться в такой дружной обстановке. Кстати говоря, ближайшее мероприятие, ближайший концерт, на который мы вас приглашаем, который, как обычно, уже 3-й год организовывает телеканал «Милет», это «Милет Менлегы». Готовьтесь, принимайте участие, подавайте свои заявки, и мы обязательно расскажем о вас, о вашей деятельности всему полуострову. Elbette hürmetli dostlar, bizim konsertimiz ise sonuna yetti. Bu akşamını siz ile beraberlikte Elvina Memetova ve Ali Akçur'un geçirgendiler. Çok sağ olunuz, var olunuz, iyiliklerde görüşeyik ve elbette sağlıkla kalınız hürmetli dostlar. Bizim mavi bayrağımız her daim her bir yerde siz ile ve sizin yüreklerinizde olsun. Çok çok sağ olunuz.
Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч.